Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Meghalaya Wrestling Association haringkat ka jinga trailang bat ka Meghalaya State Olympic Association lembat ka sportality kala pelong ya ka jing ajing hikai balatip kum ka International High Performance Wrestling Champ kabalas dang nadu ka khatway trek bat kala poi sya ka bakut ha ka khatsan trek unai tung arhaja apusan ha Anton Hall kabahalatim khra Shillong ha kini ka program lawan ban ajing hikai da coach ubana Japan Yoshi Maru Yanagawa bat ubala long coach ubala banse ye kinong yeleka yalempat ki bala khur takma ha Olympic na kategori ladan lang ru ki arngut ki bayalempat ki bana Japan kata ka Sakura Motoki kabala khur takma kser ha ka Olympic bat ka Ami Ishii kabalong kalado ha ka Perthai na kalyang upresiden ka Meghalaya Wrestling Association uba Isaiah Kharmauplang Ulapin pau ya kajingwan ute coach na Japan. Lembar kinong yele kai bakan sai kategori. Kalalong kajingker khu ka bakraw ki khna yele kai ka jilla khamtam ha ka ba ka jilla kan pelong ka National Games haus nem ar hajar ar punyo. Tekum tau lakmi linti baki khna ka jilla kinang kiush prang ha ka ne ka jajing yele kai ka bathamai. And here today we tried wrestle record. Well, here in two wrestle record. 4 wrestle freestyle, okay? 3 minutes. So, and other people who are sitting outside cheer or advise to inside people, okay? Nakaliang Zonka Wrestling Association of Meghalaya. Niayo agani ka kabu agani ka wrestling camp. Nagma ka jingwan jangkini international coach na Japan. Ni coach na Japan, ni coach bala yalam ye kini students jungu banyo gold agani ka Paris Olympics. Aka 61 kg category, but injo world championship gold. Ni coach bala long successful ba. Tingnya yo apun kane kabupat ban wanra kat kane ka level jodi ni coaches ha kane ka wrestling camp jodi tamar ba nukong e kalong ka chimutoi ka bakraw ban ki khna jodi kin yo international exposure kilabon ki national coaches bawan hne katuru ka kalong ka chimutoi ki bone rei kai ka ba wanra ikini ha kane ka level ban tamar ni bala job at the international level ye kini ki coaches khamtam experience but ka rukun training but philosophy jo ki kaba ki inculcate hai khna ka nai ki khna long ka jimtoi shibo ne te kani ka long ka jikr khushi bo ne ka khna jami khamtam yo kani ka jai exposure namar for history jo ka Meghalaya wrestling judan ra like outside pau kani one ka wrestling culture nampak dan as a sport kani ka state jami kani ka freestyle wrestling dari kidan ki wrestling ki belt wrestling traditional wrestling ki de apa freestyle ka te daya major bat ki nongel ekai jam ka ri jami antam ki bana Haryana la pau ya ini kembang aktif bayale ha ka international level ki job medal ha Olympics bonsi ki jumle chabar jukari job training Hagari lejang up to a certain level ila pangba banyo atau world class ban differentiate ban yo ahi goal
international level ang adjective bagi jual lagi apa jadi awalnya kom long dari berarti resort tang general category berarti international grades It's not MMA, so you don't have top Jala Haryana, Delhi, Punjab, UP. Ini gini di Jala di bawah Pawha, nama mereka culture kalau anda ada 10th generation wrestlers apa yang jadi. Tetapi Haryana man lah kadang arlai terli di akhara beki. defense. Dan kita sedang nak wrestling kerja. Ni yang ni kita sedang hawar hajar apa. Kata apa bakut jangan hajar apa. Majority kita pure breed wrestlers kiri di kena kita balik kai kiri martial arts. Kita yo akan mention wrestling as a part of the training joki kan. Majority kita ni kena balik kai kiri. Kan kebanyakan ada kalong ka benefit ko si kata itu na tambah lengba haba ang utapan kambera ba nila bantu guarantee medal no ni hindi guarantee ba ka performance ki kana tanlong at par pata national level thare ba ya perthat ba yo medal ki dot kam ni ka ni coach wa dot kam minimum she post na and lot of training personal become hidden but the sub but the talent but the strength yang look kan many हमने पास people की wrestlers start very late tapi की majority जो की wrestlers apply of social का peak जो की हमने पास ngirang yang sedang training apply